anu bigil yang kukuh itu ayat teman-teman malik kanan kita paparangan silo orang. Orang lain yang sampan ngurus kita anu mereka nak ngurus orang tua menawar anu kandang saja kerja loh enak marah anak lama kano mempelawan dulu wah ulun padung apa tadi kesamuakannya siranak ingani kuwani omongkah hei kalane sirup padung apa tadi ngelarakan kanan duanya yon kau tadi siranak ingani kau ngas tahu amu jauh Parak lawan di kanan sisyo bersama Berayu si warung beraka beri jempat dong kabar dari di sini mani luar kawisisan pun siri wadunan makan pengapit sirana ingan Nana Yohan sama kano kadi udah enak Lual kano bayu sabdo itu Namo kano meme pawai itu gerak Pawai tinggal Gaya
Tos anyui panumerahan sira padu kepada tanpa kinganingan metu gede maling sirando di awaknya silukan orang manika nang sukselep saturan sira nak ingani gericang padu kapena nana mapan kita bawen minugrah ngelawan sira makin meme prayo mamut mana jangan sih lo. Siro yang penuh kayu, alu baru dikanan kandang. Sampun boleh penudahan atuh. Sampun api mangke. Nana wacok keng sisil. Apan sampun oleh panumerahan. Mangke gelarakan kanang pengarekan kawurukan. Riwo semangkano. Kami sakali kanang dira. Ini kanano wani satu maning kene maruan di kanang dira. Itu tugasnya beda. Kengkeng sanggup nih orang-orang jane orang Nyi ngemit dirasa mangi. Wah, yan mangkano sidra-sidra. Dabdabang lo. Ini kusiro walung nagam. Orang suka penuh unang mempelai. Siagoyang ibarat. Waktu muda kaya. ada pakai itu Ma, cino yang bakting boy tadi. ada tuh lautan-lautan nih kelale kali banyak nih dongot Wadi apa?
Ya dan siksa luwe. Dikit yang aran. Yang Nyesal,